waylata e moƴƴude zamanuji waylata ene maji maɗa ɗi limtata e ɗi huɓata e roninede nde deftere maɗa fuɗɗade hattata e rokkede wongiɗo ma suɓaɗo Muhammadou joman mewnana yaadu makata to hajjo mi wango e suudu illandu kabata mi fukkinane zunubaji sikkadi huɓata to hajjo mi yamira yaadu faade to taybata mi juuromo on ɓurnaɗo innamo Hammadou silama Allahu foluka yo kala holɗo wondu e kammo hooli kazalika nulaɗo ko ka fasirate Allahu fewuka ala yottotoɗo ka Allahu siwana o yawtuka mo daɗiren malen heɓata ko illamo Hammadou dunuya ngariniri nuru zatima wallahu la karaluttiri kayidede ma farite nyamindiri katikkande ayɓe ma nyari ke jiwɓe wurulayni urni ke tirima no wiya Allahu resinan gorko jaarowo Ahmadou kammuli honnadi nornuɓe ka hoɗo malaikaɓe kafanuruji moƴƴuɓe ɓe jabbiɓe sannimo ha o feƴƴi o julniɓe ɓe wewliɓe duwanimo ha o wayni o yawtiɓe o seeni ka goto yahaali illa Muhammadou Nabijo Muhammadou wanayigo manani nango manti Muhammadou ko giggol Allah e annabijo manti Muhammadou si wanano annabijo men Allahu tagatano hunde fof si wana leydi e kammu e nangue ko de lewru fof e lawhu e galamu e kursiyu innamo Hammadou kimo fondolo tiri zamzami o wi annabijo ko tuundi seytane ittumi ko woni ko fannu zurriya adami ko an Allahu subuno lawtogi golle hasimi ko an Allahu ɓurni e dow tagge fu yo Ahmadou salli ala Muhammadina